Sesikhona njalo siyabingelela hlobo zami bekhona ngalesi sikhathi kuzona zonke zomhlaba ke ngihamba ke no DJ Dodos lapha ke bangani bethu CNC sizoletlela uhlelo ke ngisakhumbula ubhalela ngapha lawe usitshela usuku lakho uzukhohlwa ngesikhathi sakho esababhlumbe esabamnandi empilweni yakho umbesehlala ngazosikhohle ke usibhale ngokusheshsha abanye babhalelayo ezechisa@hotmail.com abanye bafaka uMessenger abanye bafaka uWhatsApp so akuthumele ke sakho istory sibiye ngokusheshsha umqalo siziba namhlanje nguthafatswa lunga Tafatswa lunga uthi mina ngibhala ngise Cape Town umfana eKasi ngulele emagwegu kona phana ke lanxa ibizelele ngilalo angalithandi awuthanda Tafatswa hawo kulothu usifaze ndoda mina ke into engihlupha ke umsakazi mina ngikulela emagwegwe lapha eKasi ngaze ngafunda emagwegwe secondary school bekulo misi lapha athoze umqambe ke ibizwe lakhe ngoba kangikwazi ungani lo misi ke ngathi ngumfomfo siyabhala ke wazama ungincedisa kakhulu ngaphuma kahle ngapasa ngaba le8 kodwa ke umisi lo wayeseyintombi yami isikhathi esiningi ke sasihlupheka lapha esilalela khona ke wazocela umngane wakho ngumisi ngelilanga lapha siqeda ukubhala amazamanishini ngomnyaka ke ka1997 sangena ke abanye sebesukele bonke eclassini lapha ngalala la ekhona ngalala la kanenginengi la kwezinye izindawo into ehluphayo ukuthi ke umisi lo wathula kwaze kwathi ngo98 esephelile wantshela ukuthi wamithisa lo mntanami kumele ukuthi ke ngibuye ngibone umntwana azangatshela abantu ngoba sesabuthi uzaphanjaniselwa emsebenzini wakhe ngakho umntwana wami wachinga kakhulu kwahlala njalo ngala ngemba phansi kakhulu ngela 2000 ngakubona umntwana wakho sesihambelana nami into ekhona nteze ngilapha ke eSouth Africa ngahlana lo mntwana oyintombazana wantshela ukuthi ukhazini wakhe mbani ngathola ukuthi ke lo umntwana akhuluma ngaye ngilona umntwana kwathiwa ngwami ukhulele umntwana ngithe ngiyambuza ukuthi nina mbani wantshela ukuthi unina nguzibani bani manje into ezisibuhlungu ukuthi ngesaba ke uphumela egcekeni ngitshele lo mntwana intombazana esikhule sibili ama 20 something ukuthi mina yimuyise into le niswelisa ubuthongo ngoba lo ntombi wayembize ufuna ungikhombisela yena nhlanhla ke mina ngumuntu obuzayo so khathesi ngisaba ukuthi ngimtshela ukuthi seku DNA test kodwa umntwana lwana ngakolunga kuphela umntana nami chisa sehlala soze ngapha ngasikhohlwa ke leso esenza lempilo nami nginje phakathi kodumo ukuthi ngimtshele kumbe ngenzeni ngoma ke kuthiwa wahamba loba bakwazi ukuthi wayanga ngicela ke ungitshele izingoma entombi zinga jabulisa ngicela ingoma lena ke ethi Peace My Gents True Love ngitholile mana ngonike yena yabo sincube True Love I need true love baby wahamba ke mfana kethi ke wathi kwapha ema class phezulu ama desk phezulu komisi nango solo umntwana sekhona True Love
Yakshana nige ubuzi ngobela pana need true love baby. True love habele ton kumbo basbizot illa. I need true love uchafatsulunga. Iwari tingale ke ingane ke sikhulile intombazana. Iphumele egcekeni nto itshela ukuthi hayi mina lo ma wakho sathandana kakhulu so wena ungenza ukuthi ingane yami asambe kuma DNA ukuze ke kuhlaliseke. Nangu Virginia hey wazophosa umkhumbuza ke udadewethu engilanda uVirginia Macebo hayi wena uVirginia Chabalala limzulu wami ngilebukele ngalesi sikhathi njani lapha ke lo siswami uphekile inli ngiyabuya lapha eBrighton very soon. Virginia Chabalala unjani ke namhlanje? uVirginia uthi ngithanda ukubingelela ke wena msakazi oloduma unyabona. Mina bengumuntu ke othanda kakhulu enkonzweni ngumuntu ozimisele ebandleni. Ngisebenzele libandla kwesikhathi eside ngaziphatha ngilandela izwi likaNkulunkulu. Kodwa wazofika ukuthi kwakulo pastor wayetransferiwe wabuya kule ke ichurch ezosebenzela khona. Lo muntu wamfaka ezilingweni lamagcina ke sengumuntu ongena ezilingweni. Wathi ngelinye ilanga siseleke sobabili echurch abanye sephumile. Ngaphuma la ngane ngani ngiyaphuma phela ngajika wathi ngiphendule. Safika saqalisa kulalana sithe silapho silalana sedula leofisi emaphasa kakhulu isiphambano sawela phansi. Ngathala uvalo lunzima weqala wayekela ngathi ngaphuma ke khonapha ke church ngesalo ukubuya ukuthi ngizakutsha. Manje nje ngiqede lapha ke msazi into zamasabanga kahle ever since umama ke usehlophekile sekulabantwana abathathu alabala bobaba abacheneyo ngaze ngithi nyathi echurch sesisaba lokuya khona sengena lezi ama Pentecostal churches kodwa kwenzima kimi impilo ehambe kahle. Kungabe yimi ngaphambanisa lapha ukuthi endlini yenkonzo endlini kaNkulunkulu ngilale nomuntu khona na umfundisi lo yena ke upastor swashona upastor Solenso uyebandla le ara dash so ngihlophekile ngiyaxolisa sengikhulile kwamanje sengile 52 kodwa impilo yami ayihamba kwakudala lokho mama ukwenza wena khohlwa ngakho and refocus. Ngicela ke unjele izingoma iyakhule so brother sengene etshwaleni ngaphuma nganatha ngizama ukuthi ngikhohle into lana yangilimaza ukuganga kwami endlini kaNkulunkulu. Ngicela unjele ngonto iRex labanye ungayithola I think iyo ifuna le yo kanye uRex labanye onketsa
Ingoma ke mnandi ingoma ethi ongeketsa ngoba sitshala ke kamnandi Rex Rabanye ngoba yakhipha khulu sitshala Virginia eshabalala ke wasuka wathi ke sawule likhulu kakhulu mntana ukuthi uphopho engazozula ukuthi into ezileke ngoba le ndawo mama usukhulile leyo nto wakho focus don't worry about it wazalisa amadoda achini azange luba lendlela lokho sitsho khona kodwa ke hamba ungazange ukhale kakhulu ukhala kusiza into ngeke utshintshe. You don't cry for something which you can't change. It has happened. There's water under the bridge. You need to refocus and rethink. Khangele phambili uyale awuyile akula strategy ke mbegwethu uthi uyangena unyuvana uyale phambili yangizwa mama Mandla Dube siyakubelela Mandla Dube namhlanje kunjena nje Mandla Dube inongapi kathi Mandla Dube Mandla Dube sibone sikhangele ukuthi lapho uyabhala kulolu hlelo Dear Dr. Love yibo Mandla Dube mina ke ngiphile nzima kwale Zimbabwe umsebenzi ungatholakali kwathi ngo2006 ngalo ngcono ngilubhekise ke eBotswana ngihamba nabanye abafana ke kwalo mfana omnyotha nguizini lo mnyotha ngithabane sacrossa ke iborder eBotswana ongeke emthethweni sadlula sangena kwele eBotswana sabanjwa ngamasotsha angifuna ukutshela amanga sadonyora too much asokuchaka uncane lokhuyana abe sibophele esihlahleni esilengisa ngenyawo esihlahleni emakhanda ephansi ngaqokanga besishanga amawaya ke ezibunu bazama beshala ngaba besichisa ngokunye into besichisa amaphambili besitshela ukuthi nayo sihamba sirepa abantu sibulala abantu basithatha vele sinjalo safakwa ke ejele safaka eFrancistown ejele eFrancistown sathwa ke into esihamba sigebenga abantu babe sehlukaniswa bechaya ke uThabani waqina sithi yena ngempela ngokwesaba wavuma ukuthi yito esasibhinya abantu kodwa ke urizini ukhanya bamchaka kubi sathi siphathe ezothiwa seshonile ushone esibhedlela khaba bemlimazile wathona njalo umnyaka lo wabanzima ngahlala 6 months ngihawula lapha ngaze ngakhilwa ke ecourt lakathi ezingilezi nyalo angisoze ngikhohlwe umnyaka lapho umagistrate athi not guilty wangikhipha ukuphuma kwami ngabuyela ekhaya ngogulayo kade ngise South Africa yimo Mandla Dube yibo bobo kahlanga lami lakathi ezangifuna ukuzwa anything to do with Botswana ungantshela ngeBotswana sixoxa nyakubulala angifana ukuzwa abantu abangenzela udlamo ngaze ukubona bambulala ngicela ungitshale ingoma zika Pheni ngiye ngimthandayo mase kuchale umlando pepe entemba uzayikholisa Papa Penny I'm
ingoma emnandi evela kuPapa Penny ingoma esithi Milandu Be Milandu Be. Yeah, indoda yahlabela kakhulu yaduma kakhulu ngo-90s. uPapa Penny is still alive kwaba ikhansela ye-ANC. Indoda lomusa kakhulu, very happy man. Always. But ke ungadlala isibhakela siyakhala akadlalelwa Penny. Yes, siyabonga lababhalayo. Yes, senguchelesile. Njani Chelesile Dlamini. This name sounds familiar. Chelesile Dlamini. Chelesile Dlamini sounds familiar. Unjani? Mina ke Chelesile Dlamini ngilapha eSouth Africa. Ngihlala eKempton Park. The problem lapha I'm living a double life. Ngisaba Ntaluvalo. Impilo inzima kuleli lizwe. So mina ngile jagalami ke elivela eHarare engihlala lalo esihlala khona lapha eKempton Park. Kodwa njalo ngilelinye ifleti engiyokhatshana kakhulu lise south of Johannesburg. Lalo ngaziwethi ngihlala kulo. Leli ngirentelwa ke ngumNigeria wami. So umNigeria wazi njengomuntu mina ngisebenza emakhishini. Into khona ukuthi mina lo jaga wase eHarare ungazi njengomuntu osebenza ke ngoma weekends. So into enzakalayo ke fokathisa, please don't judge me, I'm trying to survive. Ngilabantwana ababili abasekhaya, lo mama laba osekhulile labana wami bakhalele eminutini ngibagcina. So iNigeria leli ngiyasuka ngifike kulo ngeFriday ngizoye sika Monday kuseni ngithi ngeSpanish. Ngale nxa ngifike kuseni ngeMonday ngiyatshela ke ohabi wami ukuthi ngihlala khona emsebenzini, ngisivela emsebenzini, so kangisebenzi banika job yama Friday to Sunday ntambama. So this has been going on for 4 years. I'm now scared ngeCovid ngatshela iNigeria lelana ukuthi ngizabe ngihleze emsebenzini angisoze ngiphume, kodwa la nxa ngaseze ngangikhaya salamba kakhulu ngoba imali engasekho la nxa iNigeria ibhadala ngayo ejaladeni lelana elinye engirenta khona i1 room. So ke u2023 ngifuna ukuphuma kulaba angazi ngaphuma njani kubo bobabili. Sengithole ijaha elinye la elakomoyo elesintini, leli jaha likhaya lindithembisa zomhlaba ufuna ukungithatha. Lokho ngisala kodwa iqiniso elihle thisa ngo-August last week mhla ka12 wayibhala ngo-August ngahamba ngalala kwakuqala. I think ngumuntu engahlalisana ngoba siyazwana lenkulumeni la kuma jokes. So yinkinga ngilayo iminyaka yami leke imeke ngamanga ngenze njani ingongongo likhona umndoda wakithi ngapha eHarare khona nawo ufuna uba lesithatha umoya mama you are living a very dangerous life. Uhamba ucambalala labantu bonke labo ucambalala siwa ubhewuka ubhewa kokuphela. Ingozi le, ingozi. Ngono vele uchannel lakho lokho ngathezi so phuma phuma uyeke loba lipansula phuma kokho. Ngicela ke ungitshale izingoma ezilandelayo. Hayi awuthi ukuthi ichale ka panel of Jen Powers ingoma ethi Jive Pasula ikhona yini ngeke ngayibona. Ngani litshela ukuthi gender ka Eva le dangerous abantu bathi namanga. Yabona indoda angeke ihlale double life for 4 years. Inkani. Jive Pasula. They come from far and wide to sit on Jive. Come stand here by my side, and you will feel the vibe. Come on, Jive feel the vibe. Dance time to jive. Jive feel the vibe. Dance
ingoma ke ichayi phasula sichayi Chelesile Dlamini uChelesile Dlamini uhlala ke lengongongo lakhe uyakhala kwamagama uthi ngapha ubaba eshoneni uyambhadala irent ule double life then abe lengongongo lakhe ahlala lalo licabanga ukuthi ngeweekend yikho lapha ke abakhona phakathi kweviki abasebenza kanti phakathi kweviki uhlala le ndoda yakhe lamadoda amabili so kawazi ukuthi enzeni kwamanje ayilamle njani selo muntu ke ayithi igender ka Eva le nikusododo wathi wathi hayi igender ka Eva ngahlalela ngathathanga hlale njalo ngoba igender ka Eva le athembakalanga wathi ke sibaleke uVictor Victor Ndlela Victor Ndlela kunjani Victor Ndlela thanda ukubingelela khona apha ehlelweni siyabonga uhlelo omnandi uhlelo ngisakhumbula awukhohlwa ngomnyaka ka2010 ngeWorld Cup ngise-South Africa lapho kwasuka ngokujabula kulama fun fair ngithe ngilapho ke ngabona ke umntwana omhloko amagama ayi ngaphosela ke lizwi wangikhomba lo mntwana ngaspenda ke umntwana bekhuluma ke esipedi sazwana ngoba nami ngiyasizwa ngiyasikhuluma sazwana ke laphana these sichayisa ntambama wantshela ukuthi yena ngamphelekezela ngakibo singasuka kibo sesiya kwabo ngasuka ke laphana ngizwe ukuthi uyakhuluma kodwa into azikhuluma ngizwisisi kahle kodwa kwangani uyaqamba ukuthi ngaphi kanti ke lo mntwana ulayela ogoluva ngithe ngisuka sathi sihamba kwathuthwa kuyimota bangijikela phakathi kwemota bathi ngihlala ngaphi bangifosa sihambe ke ejaladeni lami lapho engihlala khona ngadindwa into angazakuyibona ngathathelwa ngakhuthuza baloda le furniture le TV yami le mali yonke bangithatha njalo bangikhipha bangisa ATM bafika bathi ke ngwithdraw imali nentombazana ihleli khona phana bantshela ukuthi omnye khona senjodwa ubulala lo mfazi wami I want you to pay me ngiki 20,000 rands niwe ke noma zakubulala namhla ngabathi umuntu lo ungikhombe namhlanje umntwana wathi ungaqabamanga ungaqabamanga uVictor Sobizo lami but wambiza ibizo lami lamaqini wathi ungaqabamanga wena 6 months silalana ngakutshela ngendoda wathi ungabe le ndaba ngabe ethwa ke bacabe njikela epark eJubek Park bandichiya khona phana ngadotsho khona ngabantu nganiswa ke Hillbrow esibhedlela ngisakaza ngizongikhohlela umnyaka le World Cup yaphela ingumuntu ke oku life support ngapho sangafa lanamhla umntwana ngiyazama umpicture ukuthi ngonjani kangimbone yiko ngasoze ngikhohle impilo yami yaba buhlungu kakhulu so kamanje ngilezinyalo ngilapha ke South Africa ngifuna ekhaya kodwa ekhaya ngifika ngenzeni njalo ke umsebenzi ungekho ngicela ke ngitshale ayingoma peace my chance yabona uhamba ukhomisa lokho sabakhuza thina oJohani bese South Africa lingakhombisi South Africa baze baziphendukele ekhaya bangazange bakhonjwe ngoba ku dangerous
ingoma ke mnandi ingoma ethi Prince Machenzi lingamangali uJohn uJoe uyathanda ukujive lepite jive lapha semsebenzini akume kancane jo Tracy Chuma lesithale ke uVictor Ndlela Liana kunzima kakhulu ke kuhlelo ngisakhumbula semphethe enye into ke uthi ke chisa ukwabala indaba efana leyami kulolu hlelo mina ngangena ke ichurch yethu leke ngajabula kakhulu singena ke ichurch le ngazi ngakhula ngithe lapha ke esontweni ngase ngikhomba ke ijaha leli lona la belisonta kodwa into problem yakhona ukuthi ke leli jaha wathomele sichadiswe udaba lakho luyahambelana nalo okwalibala so iproblem yakhona mase ungabona ukuthi uzathola ukuthi ke ngisiyo ogcweleyo athi umfundisi ehlanganisile ebandleni sajabula kakhulu ukuthi ke siyachata kwachadwa kwaba kuhle ngoba bayilanga lokuqala ukuthi siyohlangana ngase ngibona ukuthi ke uza ngibamba ngoba kulomfana next door ebengilala naye njalo yena wayengakwazi kanti mina still a virgin sasesifika ke ebusuku ukuthi silale sonke ngithe ngiphakathi kwabana ke ebusuku kwasokundihlupha ukuthi ngizayiqasa kanjani kuyadinga ke kodwa ngigeze ngakho ngisiswa enikile ngadinga ke umgugudu ngathela amanzi ngawomisa khona ngale ngase siyadiwana la hayi lami ngakwazi ukufeka umuntu wenkosi wajabula ngabona vele ukuthi la ikala experience ke ngoba waye ahla flop after 1 minute ngibabaze ngithi uphoso wangibulala sithando sanga wajabula ka umuntu wenkosi khobe kunjalo sahlala la kathezi into yandihlupha ukuthi ngaqila umuntu wabantu ucabanga ngangizithwele mina ngingumuntu osokwakhipha lezi sezimbili ngiyasonta uNkulunkulu ngithembuza ngixolela yikho ngangizwa istory sika umuntu wetomato sauce ngaze sithi hayi mina yami plan kwakungumgugude ngawuthatha emakhokoba ngavela ngavimba ke wathola kunzinyana kodwa yena sisonke sesilomntwana uyajabula ziqhenye ukuthi wathola ke ivirgin into khona nansi ngibhalele yona angisuthi lapha ekhaya ngifisa ukuqhubeka lo muntu wami engihlala naye eKasi lengiphila naye ngiyakwazi ukuthi kawuvunyelwa eChurch kodwa ke msakazi sengichile itswayi liyangibulala ngicela ke ungitshale izingoma elandelayo kodwa ngihambelana emaChurch kodwa uphume ngamaChurch izinto yakho oyifunayo khathesi bakubabaza songupastor Judy Junior pastor lo laye kodwa wona lokho sithi emaceleni ngapha ngoba kawusuthi ubaba la ulazi la ngamavirgin so kalazi lento lo yayile goqukhuleke mama for kama unamathi utsho njalo lo
Tracy Chuma esimthale ingoma ezalapho oluhle umzukulu wami ingoma ethi ugama unamathe khuleka mama ngumamfundisi uthe bandleni bakuhlonipha kakhulu kodwa uyakhwela phambili ubulala letswayi uthi ubhala inkalakatha ecapital letswayi tswayi mama abanye bathi sebenzisa umunwe uJodi sebenzisa umunwe lo Siyaxolisa ayisimi all right James Timothy kunjani James Timothy suka ekhaya eKhadoma ngizabhala isindebele sami bodwa ngiyagiliza into khona ukuthi ke umalume wethu uTonderayo wabulala umuntu eGogwe ngomnyaka ka 1988 singabantwana sisebancane into ehluphayo ukuthi ke kwabuya lokho lothayi ingozi kodwa ubaba wayebhadela inkomo ezingu10 into ehluphayo my brother sengilahlekelwe ngama siblings angu4 sokusele mina lo sisi sihambile ezinyangeni basitshela bathi ke omunye uyalandela after 5 years manje sengibhodile ezinyangeni ngisaba angilali ngesaba lokulala ukuthi ngiyavuka ngifile usisi wami is not feeling too well so into engasoze ngilikhohle ukuthi ke kumele ngiyebhadala mangithi ngiyabhadala ngangikwazi ukuthi ngibhadala kubani kodwa ndofana kunoripha ndoripha kunani libathire umkoma wangu nanyora wechirongwa because I watch your show ingozi re na umuntu ke uyakhala ngengozi ekhona efamily nothi ngicela ke ungithale ingoma kaMdukuze ethi Ndimandapedza nasi ingoma yakho Ndimandapedza angikwazi kodwa kumele ukuthi uyebhadala into emnoripha kana motsoga mumbe mungovunza ukuthi zvango zvasara zviri ngani mungoenda kunobhadhara thank you
Ndapedza is superstar Oliver Mtukuzi, the late great iconic son of Zimbabwe. Mtukuzi ingoma imnandi ingoma yasithi Ndima Ndapedza sichaleke James Timothy okhala ngokuthi ingozi enzala ke ekhaya. Sibambe ke yethu ukugcina ke namhlanje ngibona ukuthi ivela kubani ivela ke kuSimi Ndlovu. Umnyaka ka 2015 besisekhaya eNkankezi kungabe kanje. Lapho ke umngani wami umakhelwane ngithi ngumntaka Anti nxa ngazalwa bonke lo baba. Obuya wazovelelwa lijakela lihle kakhulu ihamba ngeGP lehlobo zale ekhaya. Ngalo langa salala sigida sijiva kwaba kuhle kwaba mnandi. Wasithwala ke usibaro wethu wasisa ke emashop. Sithe emashop khona ngale asachaya ke sanatha singaza ke sinati wanathisa ke lo makoti wakhe wadakwa wafa. Sesisuka ezitolo abakibo sebabuyela ngoba usele lathi khona ngalo endleleni waqalisa ke ukungitshela ukuthi ngimuhle onganani. Sithe sikhona phana sesifike ekhaya bona babelala kwenye indlu nosilala kwenye indlu wangitshela ukuthi ngingajima kusafuna uxoxa lami. Wabuya wazonokha ke windini ngavuka wayedakwa kakhulu ke umfazi wakhe wabuya kimi wangithatha wangingenisa ke emoteni engasihleze emoteni. Hayi salalana kwaba lothuli wabuyela ke walala emfazini wakhe umfazi wakhe azange abone into okusenza avuke sithi izolo bekumnandi gezi sichazekile. Hayi bavale sebebuyela bonke ke eSouth Africa lo mzawangu wangifonela seGoli wathi zama ubaleka phela ubuye eGoli ngizabhadala umalayithi ngafika lawe sengikhulume lo malayithi othiwa ngoJB uza kuthwala we lawo ngalungisa ntela ngamuntu ngavuka ke ekuseni ngamelela ke ezitolo wahamba la eSouth Africa wangigcinisa komngane wakhe wathi nakasafuni umakhelwane wami cousin wami wathi uthanda mina saba ukuthandana kwethu wathi wa move in wazo discover ke umzawa wami ofonela ekhaya bathethisa ngathi ama number lakathi ezifuna utshela ukuthi lokho ngilaye lwana ke umzawa wami kusengumuntu ohlanyayo senatha sengena le mabhawa yeno abakibo bakhala ngamuthi mengamenza abanjani ukuthi lwayivele esishwebe selilema kadako yedwa indoda ngiyayithanda ongowami lo sihlala sonke ukuthi vele ngangiphiwe uNkulunkulu ekhaya ngisahamba abantu bangizonda bengangiloyela ijaha lami
sibangelo esihlalele eSouth Africa. Ngiyabonga Thisa eMusimi Ndlovu. Ukhona umthandazo ngilaye ngitheli inamba nikhatshana kulonga zange hlukanisa lo mthandazo. Yebo inzalo sangihluba kodwa ngizamzalela kuphela liyangeke lisithi kangizali. Lapha indoda yami la eSouth Africa. Yeah. Musimi Ndlovu. Utshale ingoma ezilandelayo. Seyivala kanjalo noDodo. Sibonga abeSCNC abangani wethu. Hayi kuyathathwa ukhisimusi isondele. Sithinta nini abalezimfa alemidlalo yabo amaparty lani sikhona 24 hours. Phone is number. Ngena ke page lapha na CNC live sessions ubhalele khona. Igama lami ngeze Thisa Sibanda. DJ Dodo. Siyabonga. Bye bye. Akulalo ziyawo namhlanje. Akulalwa ziyawa ke namhlanje DJ Dodo the house siyabonga Dodo.
Magulan los